саволи дигар бародарои азиз ва гиромӣ барои ман муроҷиат карданд ки дар бораи ҳамин қассобҳо, дар бораи касоне ки бо гӯшт сари кор доранд, яъне гӯштфурӯшанд. ҳоҷи бобо гуфтанд дар бораи ҳамино як суҳбат кунем, барои оне ки инҳо аз қассобҳо яъне чӣ шикоят доранд ё чӣ нороҳатӣ доранд. мегӯяд бояд мувофиқи ҳамун каталоге ки гӯштфурӯш бояд гӯшт бифурӯшад, ҳамун устуғонҳое ки дар даруни гӯшт ҳаст мегӯяд ҳадиақал мегӯяд дар 5 кило гӯшт бояд 1 кило устуғон монад. лекин ҳозир мегӯяд то ҷое шидааст ки ҳатто ҳамун гардани гова мегӯяд гӯштҳои лаҳмша мегиранд, баробари ҳамин гӯште ки имрӯз 60 сумай 70 сумай ҳамчун гӯшти лаҳм мефурӯшанд. ӯ устуғонша ҳам мақсад дар як нафари дигаре ки ин чиза намефаҳмад 3 кило гӯшт мегирад, 1 кило гӯшташ мақсад фақат устуғонай. ҳамун устуғонам баробари ҳамун 70 сум меравад. барои ҳамин бародарои азиз, ман агар чанде дар гирди қассоб, гӯштфурӯшӣ, мисол устуғона тақсим кардан ман маълумот надорам, лекин ман ба шумо муроҷиат мекунам ки шумо бародарои азиз худтон маълумот доред. агар дар ҳамин гӯштфурӯшитон шумо агар ҳаққи нафареро бихӯред ё дар ҳаққи як бародаре зулм кунед ё ӯро сода кардаву ҳамун чихеле ки мисол мувофиқи фанд фребихта дар як одам гузаронидӣ, фикр кун ки ту бародари азиз ҳалол намехӯрӣ, ҳаром мехӯрӣ. ҷаноби абдулло ибни умар мегӯяд лав саллайтум ҳатта такуну калҳаноё ва сумтум ҳатта такуну калавтор мо туқбалу золика минкум илла бивараин ҳоҷиз. бачаи ҳазрати умар мегуфт ки агар ту намоз хонӣ, он қадар намозе ки ай намози зиёд хондана миёнат кузала шавад, мисли ҳамун мӯи сафедое ки миёншон хам мешавад, ҳамин қадар рӯзае бигирӣ ки ранги риштаворӣ борик шай. агар то дар ту тақво набошад, дар ту эҳтиёт набошад, дар ту луқмаи ҳалол набошад, ин рӯзаву ин намозу тра на дар дунё на дар охират даста намегирад. оли бисёри ҳамин бадбахтиҳо бародарои азиз ай дасти ҳамин ҳоҷиёву ай дасти ҳамин нафарҳое ки бигем ки 5 вақт намоз дорану ҳоҷияну душанбею панҷшанбе рӯза мегирану ё баъзеҳомон минбар дориму баъзеҳомон ваъз мегему, лекин бисёр бадбахтиҳое дорем ки бо ин бадбахтиҳомон бо ин нафсҳое ки бигем дига гуфти ай мардум дуридаги ай нафсу дига ҷамъкаш наметонӣ, лекин ту дина сиёҳ кардисай, ту ҳамун рутбаи ҳоҷигиро ҳайф кардисай, ту ҳамун қадри намозхону қадри воиза паст кардисай. агар не ҳазор нобути худат. як замон ман даврои дарами кӯло буданам, бачаҳо омадан шикоят карданд ки ҳамин говҳоро даҳаншона ба скотч мебастаяну баъд зинда ба зинда барои он ки ҳамун пӯстша мефурӯшанд ку аку пӯсте ки агар мақсад то гарданаш якҷоя гуфти ҳамун рӯсо силикон бошад, ин пӯсти қимат будай. модоме ки гова ки ай гарданаш мебранд, ними пӯсташ ки ба гардан мерававу
نیمی پوستش مثال با تنش جدا میشه، نرخی او دیگه بده یا نرخی که با گردنش با کلش یا جویا بیاد، این نرخ قیمت بده. میگه همو گاو دهنش میبستهن، زنده با زنده گردنش پوست میکردهن، بعد گردنش میبریدهن. این رحمی تو در کجای؟ این تو حیوان این خیلی بیرحم نیست. پیامبر نازنین میگو که من لم یرحم لا یرحم. مادامی بیرحمی را انتظاری باش. این خیلی و خیلی بدبختی های. در امام بخاری حدیثی را پیامبر میارد که میگه نفر یک سگی را که از تشنگی میگه گردی همو چاه را میلسید، نفر در آمد و با کفشاش آب برآورد، در پیش همو سگ گذاشت، میگه همو سگ تشنگیش شکست، خداوند به خاطر که این سگ سیراب کرده است میگه بر جنت در آوردش. با در همین امام بخاری میارد که میگه زن یک گربه را حبس کرد، یعنی یک پشیکی را در درون یک قفس محکم کرد، آب نانش نداد، یعنی با گرسنگی همو مرد. همین زن شاید زن حاجی بود و نمازخوان بود، روزدار بود. الله مهربان برای آنه که در حق حیوان جبر کرد میگه بردش دوزخ. این پیامبر رحمت برای عالمیان میگه، این برای آدم و برای حیوانم الله مهربان این پیامبر همچنین ترحم فرستادگیه. میگه یک پیامبرمون میگه از معجزه‌اش این بود که پیش یک شتر رفت، پیش شتر در این قیس داد، بعد فریاد کرد، گفت صاحب همین کیه؟ یک کس آمد گفت شتر شکایت دارد، گفت که آب من نمیته، علف من نمیته، لیکن بار بسیار میکشه. پیامبر گفت که شتر گفت رها که که الله گفت به خاطر ایترا عقابت میکنه، عذابت میکنه. برای همین برادرای عزیز و گرامی ما همت مراجعت میکنم. من همچه برادر شمایم. من همچه امروز کسی برای من مراجعت میکند، من همون را در ترازوی شریعت که میسنجم میبینم که جای گفتنش میگومد که یعنی این کار همو تاجیکای ما یک مطل دارن که کوزه دایم بر لب آب سلامت نمیروه، یک روز نه یک روز او کوزه میغلطه و میشکنه. یعنی این کاری تو هم، این حرامخوری تو هم، این جبری تو هم دراز نمیروه. اخیر دارد که یگان آفت، یگان بلا، یگان مشکلات میبینی که یا خانت سوخت، میبینی یا خانت آب زد، یا میبینی که بچه که در یگان فلاکت زد، یا میبینی یا درد فراد گرفت. خلاص عذاب الهی بر بالات می آید. برای بسیار بسیار در این مسئله جدی باش، هوشیار باش. مردم حقش نخو، برای مردم همچون خودت بدان. برای چی پیامبر گرامی میگه که مؤمن نمیشمارم آن کسی را که آنچه برای خودش دوست میداره برای دیگران دوست نداره. یعنی اگر به شرطی که تو برای دیگران دوست نداری که آن چیزی را که برای خودت دوست میداری، تو مؤمن نیستی. یعنی فریب حاجگی و فریب نماز و فریب رمضان اینها را نخور که اینها فایده نمیکنن. خدای مهربان توفیق تان بده، الله مهربان هدایت تان کنه که از این چیزها مقصد ما و شما دور باشیم. یک روز میگه پیامبر گرامی بازار در آمدن، یک خرما فروش دیدن که بالا در خرماهای خشرو رنگی که بعضی سوداگرای ما کچکا و پیازی خشرو را در بالا میمونه و تشت همه میده چویده و پوسیدگی شد. حضرت گرفت میگه خرما را تشت نگاه کرد که همه ویران و پوسیدگیه، همش عرره کرد. گفت این خیلی سودا کرد. اگر او طرز تو کرده بودی و با همون خیلی اگر سودا کنی، این خیانت میشود و خائن امت من نیست. برای همین بسیار احتیاط کنیم برادرای عزیز و گرامی که این چیزا را ما و شما رعایت کنیم.